Hürmetli dostlar, bir şunday videorolik yazdırasım kelgan edi. Bugun biz qonaqda Rasim abida. Rasim abi bizning Qumara shaharida yashay, vinogradlar bilan shug'ullana. Buni hozir birgalab qarab olamiz. Indi vinogradlar, indi shab vinogradlar o'stira. Assalomu alaykum Rasim abi, necha xallaringiz? Va alaykum assalom. Hozirroq bir ikki so'zgina aytib ketsang, o'zingning hobbi turida. Xallar subhanalloh, Allohga shukr. Mana hurmatli do'stlar, men shunday narsa bilan kustanliklar bilan shug'ullana boshladim. Bularning ismi vinograd deb ataladi. Tatarcha ezim. Mana men o'stiram barlig'i 20 turli sort. Shularning 13'i uğuş bile bu yıl. Qolganlari hali yosh. Kelasi yillarga umidlanamiz uğuşlarni bergan bo'lsa. Rasim abi bir kuzatib olaylik. Bizning qonaqlarga mana shulay po perimetru ruscha aytmishli. Ketta qarayinda vinogradlar o'sib o'tiradi. Hozir har bir vinograd bo'yicha yaqinlab qarab ketarmiz. Mana eng birinchi sortim mening Murumis. Mana Murumis degan sort. Onun ulguru kuni 100 kun 26 gradus sovuqlikqa tuza. Урожайность bir tüpten 15 kilogramga tekli belirgen mevcut. Onun tüsü темно синий. Болезньлерге бик каршы тура торган сорт. Шикәрлелеге 20%. Үсүгү селин арасы деп атала. Чираттагысы кишмиш 342 деп атала. Аның үлгүрү күнү 100 күн. Температура 26 градуска түзә. Урожайность 20 килограммга текле bir tüpten алырга була, әгәрдә тәрбия җитсә. Моның шикәрлелеге 21%. Бик баллы. Tüşü yok bu kişmişinin vak jimuş kiptirge bula. Ne indi vinogradlar. Subhanallah. Alga tabağı dağısı Victoria deyip atala. Bunun aybet ülgürse olsu tüste bula. %15 günde yetişe 27 gradusta tüzümlülüğü soğuklukka bir tüpten terbiye yetse 40-60 kilogramga tekli uğraşay alırga bula. Bunun şekerliliği 19%. Telgeçleri big iri, zor, üzü de iri. Nasıl Murum degen Bu Victoria. Victoria ha. Victoria degen sort. Aha, ayağız. Dalşı. Olga taba Kadriyanka degen sort. Yok, yavaş aytamın Kadriyanka tügül ele. Ya şulay iken. Kafu itegiz. Kadriyanka bu irte yetişiyatgan тоже 90-120 gün 22 gradusta soğuklukka tüze. Урожайнысы 50 kilogramga tekli uğuş alırga bula. Şekerliliği 19%. Büyük üse тұрған. Şirattağısı plevin muskatный. Şulay yok %10, %20 günde yetişe, irteyi yetişire ülgüre. Morozostойкасы 25%, 25 gradus, bir tüpten 60 kiloga tekli alırga bu урожайны. Grozdiylar 1 kilo 200'ga tekli üserge mümkün. Şekerliliği 25%. Üsüge selinler aslı. Aldağısı Kişadin. Bu sort iri sortlar arasında da irisi deyip atala. 100 günde yetişe 25 graduska tüze. Урожайнысы 40-50 kilogramga tekli alırga bula.
Şekerliliği 25%. Bigrak zorlar değil mi? Bir iri sort bu. İri sort bu da. Ne bitin diye. Şekerlilik de bir şap 25%. Oldağısı Bilaya Krasavitsa degan sort. Жетісу күні 120 күн 25 градус минусқа түзе. Баллылығы 20-25% бик баллы. Шахина Ирана деген сорт. Bu 120 gün içinde yetişe, 21 gradus salkınlıkka tuza, bir tüpten 40 kiloga teklik oğuşalarga bola. Şekerliliği 18%. Bu sortunu Tataristan'da tavuk bulmuyor. Ben Smolensk'dan kaytarttım bu sortunu. İnce zor. Ere. Kanalı. Önümde de var. Lora degan sort. Nişek tamir Lora. Lora. Aha. Lora yetişu günü %10, %15. Soğuklukka tüzüğü 26 gradus. Bunların telgeçleri 2,5 kilogramga tekli buluğa может. Şekerliliği 25% тоже bek ballı. Rejimişler. Öneminde Evet. öneminde Rasim abi skoro hazır mini выставка ясарга niyetlep tura. Bizani xabar eterbiz. Qiziqsingan kishi kelar mini выставкаларга qarab, avuz etib Bunda benim yaş üzüntüler, öyle koysalar uzgancı oturtulgan, bıyık oturtkanlar da var. Bunların öyle jemişleri yok. Kilesi yılga işen bulsam, kilesi yılga ümitleniriz bu kuvaklardan jemiş olurlar. Şirak tağı sortumuz, ta son deyip atalı. Bunun yetişu günü 100, %10 gün, 22 gradus minuska tüze, bir kustan 20-35 kilogram oşağırga bola. Şekerliliği тоже yuvarı bek 21%. Şöyle ezire gidiyor. evet ayda. Evet. Так. Aldağı sortumuz manarık. Manarık deyip atalı. Indi. Şap vinegret. Manarık yetişu günü 90, %10 gün. Soğuklukka tüzüğü 25 gradus. Tak. Şekerliliği 18%. Mana bu tiplarga necha yosh endi Rasim abi? Mana bu hozir necha 2 yil bormi? Qo'shani o'tirtqani ham примерно bu tiplarda. Bunlar
16 жылны тұтқан жеміс миллиард, 4 жыллық. 4 yıllık bular. Iyi, uak var. On altı iyi. Bile mesela CNS Producer'ı деген sort. Bik uğuşlu. Жетшу күні %10 күн, 25 градус минусқа түзе, 20-35 килограмм жеміс алырға бола, шекерлілігі тоже бек жоғары 20%. Ана тігі пішмақлар бек айбет. Bular hali sentyabrdan gana жетişadi deymi? Bular böyle sentyabrın unlarına ümit öyle ben. Öyle bağlılıkları da böyle bağlılıklı bir şey için aparat da almayayım. Может, kimnin koyda ikanin biluvchiler vardır. Böyle ama sırada hazırlık şu участокта bağlılığını ölçep bola kadar şunday pribor bulsa. Bu tendagi temperatura o'lchash shekilligina kichkinagina pribor bo'lirga tegish. Men uni ko'z olmayman solay. Anlaşıldı Rasim abi. Dik zo'r rahmat. Hozir mana bu azrak nishik o'tirtuv bo'yicha bir ikki so'z aytsang aybat bo'lar. Например, men oldim vinogradchilar ayt. Qachon o'tirtim yani kuz kunimi, yoz kunimi shularni bir ikki so'z aytsang. Mana qisqachagina aytib ketganda ish tartibi shunday bo'ladi. Agarda kishi ko'nglida bor ekan vinograd o'stiruv ko'nglida hisobi u kishi vinograd o'stirgan участокта mana bugun biz qarab o'zamiz aytaylik. Shunday участокning ovasi kishining bog'chasida qarab o'zaga kerak. Dürüstte o üstleme, uğuşu barmanın, benim fikrim şulay. Bazarda şahsını посредникler alalar da, посредникlerden koyandır, даже Krasnodarski kraylardan koytkan üsentinin mında iyileşmegen, bizden soğuklukka üstüre almıyorlar. Mene şu hesaptan iyi vinogradını üstünün koğulunda kiri koyta. Mene şu şulay korab üstürüp, azmi ko'pmi bo'lgan praktikani kengash etib berganda u vinograd o'sa turgan, o'sh bera turgan. No o'tirtirga kelganda vinograd kitobda yozuvlari bo'yicha 50 yilga tekli o'sh bera agarda aybatgina tarbiyalab kelsang. Mana Rasim abi skema bo'yicha azrakchilab ketsang bular. Mana yamagat o'tirtuv bo'yicha Şükürlü kadar kerakinde 80'e 80 irinmişi men söz başında aytkanım indi bu üsünte kuak eğer de terbiyeden tursan 50 yılga tekli oңuş berege может. Şuşa şükürlü kadıysan mında перегной bir şas, земля bir şas, песок, yarta ülüş 0,5 и şuşa составны bulgatkandan soң bir çilek расчетынан bir stakan kül koşarга керек. Анын соңында инде шыкырның түбүнө дренаж деген нерсе үткөргө дренаж инде вак ташлар анда салырга керек. Ири деңиз куму анын калган ягына мына ушу составны булгаткан составны тутуруп коярга керек. Утуртуу дейткенде яз күнү утуртсаңыз bu şükürlü küzden işlep tuturup koyarak gerek bile bu sostavını. Şimdi küz gün otursanız bir oturtası oturtkan günge tekli 2-3 atını oldan ezirlerek gerek. Ne için desem bu yer otura bunun tamirini iyi bile askata batıra üsentine. Oturtkanda şimdi gün yok katava 45 gradus avdarıp oturtara gerek. Bunu için gerek. Audarıp oturtu kışka жылытырга бүккенде үсентилер сынмасын үшін аз болса да файдасы болсын үшін 45 градус ауыштырып отыртыра керек. Мына ушулай шыкырны яз күнү туртасы болса күзден әзірлеп калдырга керек. Шуның үшін ишчилер балчык утырга тийиш.
Әгәр дә яңа гына казып, яңа гына ниле составын тутырган урынга утырсаң, балчык утыра, бу үсентене дә аска таба тартып калдыра. Әгәр дә инде көз көне утыртасыз килә икән, чокырны казып, бер ике атна, өч атна көтәргә кирәк, шуннан соң гына утыртырга. Утырту мәсьәләсе инде яз көне мин үземчә язны уңай дип беләм инде, утыртасың да кыш әле кыш көне утырсаң, кыш саклар өчен дә борчылырга кирәк. И аннан соң тамырлары да уңай гына кыш чыгар өчен уңайланып бетмәскә может. Яз көне утырсаң инде бөтен эше уңай үсеп китәләр көзгә тикле әйбәт кенә. Рәхмәт, Расим абый. Әйдә без синең белән карап алыйк әле ничек син су сибәсең. Менә монда дуслар күрәсезме? Кара труба. Удобрение кертү тоже үзенчәлекле. Мин үзем үскә җир үстендә бер вакытта да сипкәнем юк. Үскә яңгыр югышлыгыннан башка минем куйган һәр төпкә 10 мм җуанлыктагы полиэтилен трубалар, шул трубаларга салам. Менә аларга мин химия күк әйберләр, порошоклар, калий, анда суперфосфат күк азотныйлар сипкәнем юк. Менә тукландыру буенча шушы трубалар белән эшләтәм инде мин. Бу 10 мм җуанлыкта полиэтилен труба. Шунда су саласың инде шулай бит. Шушы питание вакытында 4 төрле үләннән төнәтмә ясатып сибәм. 4 төрле үләннең исемнәре: Середа, полевой хвощ, осока, крапива. Бу русча гына әйтәм инде. Аннан инде аптечный ромашка. Шушы үләннәрне болгата вак итеп турысың булган кадәр саласы савытыңның 3тән 2-лешенә шушы үлән составын тутырасың. Аның соңында савытың тулганчы су тутырып куясың да 6-7 көн көтәсең. Болгатып торырга кирәк көнгә бер. Бу шүпрә салган шикелле бик әйбәт әчит, бик тиз 6 көндә. Шушы составны аның соңында шушы составны 1 литр алып 10 литр суга салып болгатасың да шушы трубага саласың. Трубага саласың да аның соңында инде чиста су шлангыдан чиста су агызасың шушы состав артыннан. Моның составны сибеп кенә калдырып рөхсәт ителми, артыннан чиста су агызу, су сибу шулай кирәк. Менә минем шушы труба белән bütün bu трубалар тамыр тирәнлеге куелган, шушыннан тамырга су сибү белән тамырлар питание ала башлый. Üstte булса, ул һәр күпмедер количество суны читкә агызып китә. И уңай дип тапмыйм мин аны. Аңлашылды, Расим абый, бик зур рәхмәт. Менә шундый трубалар. Аңлашылды, Расим абый. Хәзер выставканы көтәбез инде синең. Авыз итеп, һәрбер виноградларны карап, качанракка Выставка әзерләнәдер, мини-выставка инде, выставка түгел. Шулай да минем менә шушы басып тора торган урында 13 сортта уңыш бар. Шуларны элеп куеп, авыз итәргә нитеп урыннар файдаланып килгән кешеләр дөрестән дә ничек җитешкәнен, ничек баллылыгын тәмләп, дегустация ясап карарга булдыралар. Ну, әле выставканың көнен үзеп әйтеп булмый. Качан җитешә, качан күңелем ошый булар җитеште дип, шул вакытта гына эшләргә тиеш бу выставка дигән нәрсә. Аңлашылды. Рәхмәт. Менә хөрмәтле дуслар,
Расим абайның шәп виноградларын қарап алдық. Расим абай біздің Құтмара шәһәрендә Воробьева урамы 11-ші йортта тора. Андый-мындай сұраулар болса, хөрмәт итеп, килегез, карагыз. Бакчасында кергәндә шулай үсеп утыра.